Okay, agsubsubli ito programa nga na pauluan. At da kami menen dito ilang 98.5 IFM Kawayan. Iti Idol yung FM. Okay. Oh, nalpas nagbita. Oh. Sige, sayo ka na. Awan, na parang nagbuyang kami di Jirwara iti bububong ti balbalay di jay. Ana? Iti at ti balay di ba? Ay, at iti fourth floor. Okay, napigsa tang iwa mo balong at ay panpanar para di speaker Jirwara. Data na yun. Okay, nga Rod. Oh, data. Okay na. Ano pa ito, Jay, request na tatayan? Data, tumang. Tuming, gayam. Okay nga Rod, as requested by Engineer, SB member. Iti sumarunong nga sponsor mo mang tati pa premyo ide ang amang ko pa inarat hampay nga di pa nga stable iti text line tayo ko na kahit ko apong ipadamag nga mangrugi kami nga mang tati pa premyo itata ayan kata anak ko na pa-request man ti Sirok ti Pandiling, it's me Jay. Ni Idol nga Jay. Idol Jay. Okay nga Rod, as requested, kaya isagana yung latar na po, dagita cellphone nyo, tadamdama kaya aga padawat yun ti load, ayan, courtesy of our generous friends, at ati nagkapo di Baguio, at nagkapo di jay Osaka, at nagkapo di Iowa, ado, okay nga Rod. Ay nagtangka na tumang tunggal at babae adumtang kun dit adigdiga damdama lang idan ka etta ay nagtangka na tumang tauray no text makipinat na ganan pasaak lang itiload kaya't nan makipaload sa kamangan tibalod kastat ubra kakapsat oray itanta addan asawak single nakpay kunkunak jakman amuno apay apachandak naduma iti biktimak balasan kan balo patulak angem dimteng didigrata adda na anakak nujak ibalay patayendak ay nagrigat kayang ti Castilla babaero maibus ti pisam, maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanin dagit ti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengak mga klun kaniya. From overseas, kablaawa ko man, iti relatives ko nga taga-Cordon, bless ko na. Purok 7 family Alcesto, ken taga, Kapayakan. Ramos West, San Isidro, Isabela. From Rohel Acosta, dito po sa Saudi Arabia. Oh, thank you po. Ay, nagtangka na tumeng tan nagadutin nakapakpakanen sustento adawat da nujak idat agyanak nagtiselda ay nagtanggan atumen ngemdandani akmet nga agbekelen deptet baek ti babawig nagrigat na tarake na hilig ti babae ay nagrigat gayang ti Castilla babaero maibus ti pisam, maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanin dagit ti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengak mga klon kaniya ay nagrigat gayang ti Castilla babaero maibus ti pisam, maibus ti kwartam pati ka babainam
awaling dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengat, mga klon kaniya. Ay nagrigat ngayong tikas ti babaero, ahaha, ahaha, ahaha. May busti piksam, may busti kortam, pati kababainam. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagtaengat, mga klon kaniya. And kakit kita lang, agwiwimutan na po ni Ninang Consolacion Juan Vizcara of Ramon Isabel. Of course, among kaduan akin kaabay na lata ni Ninong Danny. Okay, ni Ading Angie and ni Ismael Marcos is watching. Ayan, Ismael Marcos kat ni kwada ito ni Manong Michael dati nangisurong agpugis kini Manang ko nga Regina. Okay, ni Julius Lulukisang mayat nga tantan nagkaroon iti Innova. Good afternoon, Makenka. And of course, kuna ni Cesar Sinense, pa-shoutout nga po mga idol sa tao dito sa Arthur Motor Parts, kuna na dito sa Rizal, Santiago City. Mga Sinense family sa Salvador, Santiago City. Pa-request po ng Sisi with thanks and more power. And Regina Lianes, kuna na to watching in Athens, Greece. Jaiman Al-Alidi June and JM ko na. Nangim nalpas mito tayo kapsata Regina da itoy. So you are in Greece. Kung ano, DJ ka Candon, Ilocos Sur, kapsat. Okay, si Kapay Balong. Hello, sir. Naimbangal daw you, Sir June and Sir JM. At da kami manen, nagmayat ti bandigan mi nga, makangag manantikan tayo. Grabe, mga paragsak. Ken makapa, gagat namang nagnitabo sa siyo, lalo na yung gold digger ni JM. Wow. Natinapay dito duman. Okay, hello sir. Have a blessed Sunday po. Pakikablao man po. Nitatangkananan ko po na sila Sir Romy po at Ma'am Fe Kulili dito po sa Zone 2, Kulili. San Mariano at Kulili family at Labuguen, Kulili, Tungpalan family at Niebres family. Salamat po. Sir, nagpintas po. Ang boses niyo po. Sir, nakakaaliw po. Maraming salamat po. Ako nagado nga po na tayo tuyen. 84 nga po. Agasam dat. Okay, pabati nga po ang sina Eliza, Maridel, Dukay, Emeline Billion, Aizel Arzadon, at Christy Belingon. It's me, Renalyn Hapchayan of Pinto Alfonso Lista, Ifugao. Okay. Dahil ang artabo, dahil kita'y umuna nga series iti pangablaaw, iti dahil nga kanito, ket gaputan na paraburan tayo apo, iti nakatadong papremyo, ket rugyan tayo na apo timang Ted, iti papremyo. So, iti mabalin nyo lang apo nga pag-textan, kada iti official text line, iti 98.5 IFM, adita apo nakapost ita Facebook ko, mabalin kayo apo nga ag-text ita, or dagiti dumdumgyagmet, dito apo ti numero, alaan nyo, 0917-150-0361. Okay, ulitin mi apo, tapno amin kayo kat maka-join, ulitek. 0917-150-0361. Okay, tangarod. 300 pesos lang inutan ta. Kadi. For 300 pesos, apo, with your name, tandaan nyo dito nga pag narutan tayo, with your name, age, address, and the title of the song, apo, i-text yun lang dito official text line tayo. Tabarbareng no si kayon, iti mga bak iti talugasot a piso worth of load courtesy of our friend from Baguio City. Hantay nga ibagbaga kano tinagan na sikreto kano. Secret. I'm sure she's so beautiful. Ayan, di ba? Malong. Kahit kabayatan, ngayon na agpilpili, ti kantaan. Nagbasa. Hello mga idol, pag-greet man ni Tatay Hill ken Nanay Yoli Medina, dita Pintor, Gamu. Kasta
ken Tatang Andres Jacinto, ken Nanay Mel, ken Tatay William Corpus, dito ay mabini. God bless po mga idol. Parkes Jai, loving arms. Thank you. Tayo ka Jai, IFM. Yeah. Dito yung mata Facebook Live mo. Blessed Sunday karuba from Jovi Bakalig. Okay, nalpasan na po iti background music at itid men iti tatlag na sunata. Once again, for 300 peso load, itid yu kumaapo iti paulo na, of course, with your name, age, and address. Ato yan apo iti tatlag na sunata. Nugangden nga iruk no'y manang taayat mo. Diyak kaya't amapilit, di pusok ka mang sungbat ken ka. Masapul la paneknekan, asikatay na pudno. Tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka. Ket no pudno manang dayta, ayat nga'y datdaton mo. Urayan amariing, dayto'y rignag. Barbareng no at tanto, met lang mauray mo. Salwadang tutoy ayat, tatapnong di marsaat. Tartari gagayat, tanapod no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itirag kerasak. Buklen tatinaslag, nga arapaap. Tapno nayan-nayat, taag na nayo na ano Marta. Nugamden nga iruk no'y manang taayat mo. Diyak kaya't amapilit, tuy pusok ka mang sungbat ken ka. Masapula paneknekan, asiklatay na pudno. Tapno di maikalang to'y ayat ko ken ka. Ket no pudno manang dayta, ayat nga'y datdatong mo. Urayam amariing, dayto'y rignag. Barbareng no at danto, met lang na uray mo. Salwadang tutoy ayat, tatap ng di marsaat. Tartari gagayat, tarapod no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itirag kerasak. Buklen tatinaslag, nga arapaap. Tapno nayan-nayat, taag na nayo na ano Marta. Tartari gagayat, tarapod no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itirag kerasak. Buklen tatinaslag, nga arapaap. Tapno nayan-nayat, taag na nayo na ano Marta. Tartari gagayat, tanapod no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itirag kerasak. Buklen tatinaslag, nga arapaap. Tapno nayan-nayat, taag na nayo na ano Marta. Tartari gagayat, tanapod no nga ayat. Tapno nawan dua-dua, itirag kerasak. Buklen tatinaslag, nga arapaap. Tapno nayan-nayat, taag na nayo na ano Marta. Tapno nayan-nayat, taag na nayo na ano Marta. Agsabli kami, kalpasan na po dito sa pagmamano palagi. Okay, we're back. Abo, dito lang po 98.5 IFM Kawayan. Iti idol mo nga FM. Of course, dagitek tali na tapong magbibuya kata kami. Agiyaman kami. And
Ni Gabsat, General Sadang Soto Benita is watching from Macau. And, sino pwede ito eh? Bernadette Apostol Acosta. Ayan. Likuwanan is also watching. And, Mila Pulmano Abenohar. Naimbag ang Aldo User June and JM ada kami manan. Nagmay bandingan mi ko na natoy. Ay nabasa tatayen. Okay, by the way, Kaaruba, itinangabag iti 300 peso load. Ket Taga Old Padad Alicia Isabela. iti sungbat na tartari gagayak. And she's 56 years old. Oh. So, we would like to say congratulations to Mer Sales. Ayan. Sa Urayam Apo, iti confirmation minamdamakin ka. Siguro marabiin to makaawit kami Jeramon sa kami tumaasikaso ti agload kadagiti ng habak. Anyway, congratulations from IFM, siyempre, IFM Kawayan. And dagiti dumang apo nga napagkasatan, apo nagaduti limaban as in talaga mat. And nagatupay ti tumutawag. Limaban talaga. Nagado. Yeah, thank you so much. Sila ko lang Limaban Naimbag nga malam tayo amin karuba from Consolacion. Ma'am Consolacion Vizcara. Hello to Sir Eli, sir. Ma'am Auntie Jenny Bonita, Terry Medina, Erice. Yeah, take bibuya. Hi karuba watching from Stanton, California. Stanton. Amom de jay. Agas Stanton plus. Ate, sa bali pa. Ano nga? Pansit Stanton sa bali pa yung Pansit Pansit Stanton. Dito Regis Stanton. Disnugin kan Stanton. Stanton, California. First time nga mga ganapo dahil nga lugar. Stanton. Stanton magamin? So, Stanton. Okay. Kadagiti medyo makaliplipat na po. Ay katang kayo nga mangliplipat. Ayan. Di kanton malipatan kung ato'y puso oray awan katuidan na titunggal aldaw oray painutawenen iti naglabasen di munto kunaen amalipatan ka ingatong paltanem kanayang nga adakaniyak timpay dulin mo nga ayat nga inpaay mo apagbiyaga uray numay sa agtupayen analami is abang kay di munto kunaen malipatan ka, ingat tong paltanin. Gandang hapon, galing-galing naman po ninyo. Idol ko po kayong dalawa from Caloocan, Santiago City, from Orani, Pilipinas. And pa-request nga po ng Al-Aliti from San Manuel, Nueva Era de Guzman and Santos family. Di kanton malipatan kung ato'y puso uray awan katuidan na titunggal aldaw uray painutawenen iti naglabasen di munto kunaen amalipatan ka ingat tong paltanen kanayong nga adakang iyat timpay dulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyaga uray numay sa agtupayen analami
amalipatan ka, gatong paltanen. Di mong tukunaten, amalipatan ka, gatong paltanen. Para katikin mo olaw. Derecho sonata, kaaroba. Si kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan sino katampi na ubedam. April. Mo anakulayan, May. pintas nga aglaplapusanan. Di dagas nahan nga nila kay mo, diin kay sagsagandaan. Anmat nga tayo makibibiyan, Ay. no iso ti pagragsakam. Isu. Oray pa'y amin gan kakat na yunam, sang ulikod pati nilakay mo. Angin kumaisar din mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso ti nangatlon kaniyam, iti bardang isit kapailang. Ay maulawak sawan, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtinay mo analimet, Mildred. Kung naknutay ka den ng asawa tin ka, ipatpateg. At talagarot ken kang di ka paila amarmarna. Ay maulawak sawan, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtignay mo analimet, Mildred. Kung nagnutay ka den ng asawa tin ka, ipatpateg. At talagarot ken kandi ka paila amarmarna. Si kantay kabaknangan, tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam, di pa'y pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko at dapay oras mo, at anangin day tabyak mo. Maan ano no nangisit syudil mo, when no narasay tasid tayo. Wow. Di napatek may satlakay Sakay mo. ko na na. Day nangaklon ken kat si bubu. Papudawem day ta puso, day tat pintas anapudno. Papudawin day ta puso, day tat pintas anapudno.